O pa nga kulupay yung tanan, ali naman ako yan ha, mapa sayang ako, pinahumukay at lawas, sunod malubay. Dakot premyo. Ali rani. Pagani mo pagani. Doha latak contestant yan na doha. Ali mapakilala. Guys, ako ngayon si Reggie Flores guys, Tagayraya guys. Ani tak talent guys oh. Oh, no. Salamat. Okay, damo ka salamat kan Reggie Flores. Ali tika doha contestant. Jason Cabilos. Ako ngayon ni Jason Cabilos, ito na akong talent sayaw. Ano pa ba? Okay, damo ka salamat ka Jason Cabilos. Grabe, magkarit. Maglubay-lubay nurot hawak. Okay. Grabe ka magkarit ng mga kuan contestant. Oo, maglubay oh. Grabe lawas sa lubay. Anag daw, yan na, namon.